大家平安，jauh-jauh tu suara kajam-jaman nama kejenana sulibat. Sekarang tu suara kajam-jaman lalu semua kucing tua kai noa semas. Imazangatin tua icua karatai, imazai tua sangat-sangat sana sulatan. Imazai tua ita kayang pacu tapurua kayang. Dia kena ti Paulo anamasan singkaulan noa semas. Aku sinika masan singkaulan inika nakamasi tua cau-cau. Ini utaka cau-cau na semkaul mabana ti Yesu Kristo katwa napapabalu dia maju akamasi tua nama saya kama cemas. Dia kan katwa aku sarat-sarat amarka ta betul amapulat semanti kami yang mentanumuna ipasa karatai amarka kiukai. Ula sini pakizang tanumuna napaki Somalia pas iling katwa sulibatan anak kemasi tua kama cemas katwa da malare ati Yesu Kristo di Kristo ure pas iling da nuiten kemasi tua rupa sariban di kacawan sapa susu tua kini meneman nuata kama cemas nama sirban nama sai sama sa da pasariu-sariu Arigu ulana itua semasa pada mamiri. Amin. Samalia kan tuanu dalabana sesaja tua semas. Ana peneri tanumu napaka tua napaki Somali ya pas ili ni Kristo sano kisusu tua pinaka maliano no napa nakarbarba akai noa zuma. Apa urit nagaangano zuma na pinakarbaraba kai lakwa izwa za cau-cau lemukuya-kuya tanumu saka kibartu mumal tuazwa ni Kristo na pakanakarbaraba kai lakwa kumali timun kumali sa sekaulani taribabau no temau cikar tanumu tua martamani mali katuanya sini tahu cikar dan mun na penakarbarba kai uzai cau-cau sejade pa kuyacin noa semas pai na ibu angaken lakwa ibu angaken mumal tucu nuizua tima temau cikar dan mun tua martamani mali katwa no kina salinga anga na penakarbarba kai azwa cau-cau sejada pa kuyatsen noa cemas aku sini ayat tucua ibu ula kena zengeri noa cau-cau aki kena ya ini aku kina salinga mana zengeren akan noa cemas ula kena karbai noa cau-cau aki kena ya ula kena karbai noa cau-cau noa yaken kini ka kena saskaulan ni Kristo ai chu kai noa cemas sini wici kima在多加拉太书的1章1到10节我是使徒保罗我做使徒不是由于人的显召而不是受人的委派而是耶稣基督和那使他从死里复活的父上帝指派的。我和跟我一起的信徒们写信给加拉太的各教会，愿我们的父上帝和主耶稣基督赐恩典平安给你们。基督为了要救我们脱离这邪恶的时代，遵照我们父上帝的旨意，为我们的罪献上了自己。愿荣耀归于上帝，世事无穷。阿们。我很惊奇，你们竟然这么轻易地离弃了借基督的恩典显召你们的上帝，而去随从另一种福音。其实并没有另一种福音。我这样说，因为有人前来骚扰你们，想要改变基督的福音。其实任何一个人，即使是我们或是天上来的天使，要是向你们宣传另一个福音，跟我们以前所传给你们的不同，他应受咒诅、诅咒。
我们已经说过了，现在我再说，无论谁要是向你们宣传另一种福音，跟你们从前所领受的不同，他应受诅咒。我这样说是赢得人的称赞吗？不是，是要上帝的嘉许。难道我想讨人喜欢吗？如果我仍然想讨人喜欢，我就不是基督的仆人了。爱就开暖吃嘛，那今天那不灵啊灵啊，多是你把什么老暖家吃嘛，都说个怎么怎么，爱说家给你ada van，爱呀跟那把什么老，啥个爱叫人家给你们面仿造的外套穿在身上并无大碍。但若生命若披上的是仿造的救恩，那就此事体大。试想自己的生命所披上的是什么？哎呀呀，什么啥爸爸的这个但是今天嘛不烂，啥的今天那爸爸领哦，多今天少了你家我多什么啥也跟那把什么了该努力。亲爱的主耶稣，求你帮助我们在令人眼花缭乱的世界中，看清楚你救赎的恩光，让我们时常心意更新，变化去查验你所喜悦的心意，活出真实基督徒的样式。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali, latin na sulibat, tusoy adaw, o yung kana pasamalau, 大家平安。